Danas ćemo pričati o tome kako treba da se širimo islam. Obično u zapad ima dosta optužbe protiv islama i kršćanski pisac, oni kažu da je islam se širio sa mačom. I oni misli da u početak islama muslimani su vodili ratovi i ovo je bio razlog zašto islam se širio i ljudi su prihvatili islam. Faktički oni misli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio moć i zbog straha ljudi su primili islam. I tako se poslije toga, tako je na drugim mjestima oni su širili islam. Ali stvarnost je potpuno drugačije. Islam nije širio poslanik sa mačom ali sa moćom, nego islam se širio sa svojim učenjem, sa svojim ljepotom. Za nas, za muslimana, najvažnija stvar je Božja knjiga, časni Kur'an. I časni Kur'an potpuno nama govori la ikraha fid din, nema prisile u vjere. Isto u Kur'an se kaže man ša fal yumin wa man ša fal yakfur. Ko hoće neka bude vjernik, ko hoće neka prihvati, a ko hoće neka bude nevjernik, ko hoće neka se odbija poruka islama. To znači ovo optužba odmah se odbija od strane naše časne knjige. Kao časni Kur'an nama dadne potpuno sloboda da čovjek može prihvati islam i isti čovjek može da odbija islam i nema neka kazna ako jedan čovjek napusti islam na ovom svijetu. Ovo je isto jedna široka tema, zato što kod muslimana se nalazi sada neke učenje koje su potpuno protiv časni Kur'an i protiv sunnet od poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sada ja sam mislio da više pričam o tome kako se islam širio. Jedan čovjek koji bude poslan od Boga, on bude dio od svoje društvo, on se rodi na isto mjesto i poslije on dobija taj Božje poruka kao ostali svi poslanici, kao Isa a.s., Musa a.s., Ibrahim a.s. i svi ostali poslanici. Oni širi svoje poruka, oni zovu ljudi prema Boga i onda ljudi imaju potpuno sloboda. Na isti način časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on širio islam. Sada mi na ovo doba mi gledamo u zapad, Ahmadija džemat širi islam i Ahmadija džemat širi islam sa argumentom i sa ljepotom islamom. Mi ne širimo islam sa mačom ili sa nekim moćom, nego mi koristimo ovo sredstava koje je Bog nama dao kao časni Kur'an i sunnet, praksa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U početak kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa svoj misao, oni ljudi koji znaju istorija islama, oni treba da znaju za koliko teškoće on imao, koliko probleme on prošao kroz ovi probleme i ljudi su bili ubijani zato što oni su postali muslimani, ljudi su bili istirani iz njihove domova zato što oni su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su prošli od sve vrste teškoće, probleme, mučenje. Tada muslimani nisu imali nikakvu moć. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio 23 godine šta se tiče njegovo poslanstvo. Od 23 godine, 13 godina on boravio u Meka i tamo
muslimani nisu imali nikakvi moći, nisu imali neki mač i tada on nikad rekao da treba da vratite zlo nad zlo ili da branite sebe i samo rekao strpite. A poslije 13 godina onda Allah dozvolio poslanik i za ostali muslimani i treba da oni iseli na drugo mjesto gdje se nalazi sloboda i oni mogu da drži svoje učenje, da mogu da obožavaju slobodno kako oni nisu imali mogućnost u Meka. I muslimani su napustili taj svoje domova i čak poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Meka, ti si najdraži meni, ali ja tvoj stanovnik, oni mene ne dozvoli da ovdje živim slobodno. I poslije, kada je poslanik iselio, oni neprijatelji, oni su napadali muslimani i tek tada Allah dozvolio muslimani da oni mogu da brani sebe. I to je bio razlog zašto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao mač, samo da brani sebe. I na druge strane Allah kaznio neprijatelji sa mačom zato što oni su podigli mač, oni su mislili da treba da se uništi islam i čak nekoliko puta oni su napadali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i muslimani u Medina. Oni su živjeli nekoliko 100 km dalje od Meka, ali ovi neprijatelji oni su napadali poslije prva godina poslije hidžra, onda treća, onda peta, to se zove bitka na Badar, bitka na Uhud, bitka na Khandak. I svaki put oni su napadali, neprijatelji su napadali muslimani su samo branili sebe. Isto poslije tokom života poslanik sallallahu alejhi ve sellem muslimani su morali da vodi nekoliko bitaka, ali svaki put neprijatelji oni su počeli. I na druge strane, kada čovjek dolazi od Boga i predstavi svoje poruka, onda da li Bog želi da ovi ljudi prihvati sa mačom ili da Bog dozvoli ljudima kao da slobodan izbor. I mi dobro znamo, poslanik je samo dužan da ostavi poruku. I nekoliko mjesto časni Kur'an kaže: o poslaniče, zašto ti ubiš sebe zbog toga da oni ne prihvati islam? Poslanik puno se mučio, puno se njemu bio tuga i plakao da ljudi približavaju svog gospodara. I onda Allah rekao: ti si dužan samo zaostavi poruka, a da li oni prihvati ili ne prihvati, to je druga stvar, a ti nisi kriv ako oni ne prihvati islam. Ali kako je ovo se dešavao sa ostali vjerama, i to je bio isto sudbina sa islamom, sa muslimanima, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći doba kada muslimani će napustiti islam, kada oni budu podijeljeni, kada oni neće znati duh islama, i tada Allah će poslati Imam Mahdi, običani Mesija, i on će stvoriti jedna zajednica koja će slijediti taj upustvo od Kur'ana i upustvo od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I sada kod muslimanima imaju neki takvi vjerovanje koji opšte i nema veze šta se tiče stvarnosti islama ili učenja islama. Ima neki muslimani koji misli ovi koji su nevjernik ili koji nisu muslimani treba da mi vodimo ni prema islam sa mačom i sa moćom, i zato se dešava na raznom mjestu i takve stvari. I čak neki muslimani očekuju za dolazak jedan Mahdi ko će izvaditi mač i ko će širiti islam sa mačom, i oni nevjernik svi će biti ubijani od njegove strane i muslimani kao da oni vladaju u svijetu. Kako može da oni imaju
takvi vjerovanje koji su potpuno protiv učenje Islama, učenje časni Kur'an. Kada Bog rekao nema prisile u vjere, kada je Bog rekao ko hoće neka bude vjernik, ko hoće neka bude nevjernik, i kako može da Mahdi dođe i on radi odmah protiv Kur'ana. I ovo su neki grešake koje su ušli kod muslimana na mračne doba Islam. Za mračne doba Islam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovi muslimani ne pripadaju mene i ja ne pripadam njih. I tako ovo grešake koje su počeli, koje su muslimani imaju i sada na ovo doba, ovo bio Božji plan da se otkloni ovi grešaka kod muslimana, i zato je Allah poslao Imam Mahdi a.s. Mi Ahmadija Jamaat, mi vjerujemo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. On je taj običajni Mesija, Imam Mahdi. Njegov zadatak je da se otkloni jaz među čovjek i među Boga, da ljudi saznaju stvarnost Islama. I on počeo ovo misao prije skoro 130 godine. Sljedeće godine će biti tačno 130 godine od kada je bila osnivana ovo džemat. On nama uputio da mi smo dužni da prenesemo poruka Islama prema cijeli svijet. Zato što Islam je konačna religija, Islam je zadnja religija od Boga. Prethodne religije, mi vjerujemo, isto su od Boga, ali svaka religija ima neki svoje vrijeme i taj rok je već završen, a zato oni su pokvarili njihove učenje. I zato bio potreba da se pojavi jedan zadnja religija od Boga, i ovo bio Božji plan da većina svijet prihvati taj poruka. Ali kao sam prije rekao, ovo nije Božji plan da ljudi prihvati ovo poruka sa mačom ili sa moćom, nego sa zdravo razum. Ako jedan čovjek njegov razum ne dozvoli da prihvati neki poruka, kako može da on postane musliman ili da bude iskren musliman, ako njegov srce, njegov razum odbija što on veruje. I zato u naš džemat on nama dao potpuno jedan uputstvo, napisao jedna knjiga Pobjeda Islama, i tamo je on nama pokazao taj put kako možemo da se širimo. Isto jedna knjiga o poruka on pisao kako možemo da skupljamo sredstvo za taj svrh. I on rekao treba da mi štampamo literatura, štampamo knjige, pošaljimo ovo knjige, i da napravimo isto neki misionari, imami, i onda na širom svijetu treba da pošaljimo poruka Islama, i ta je mirna poruka Islama. I čak rekao kako kao na ovo doba Islam će biti širena. Na ovo doba većina svijeta će prihvatiti Islam, i to će biti dokaz da je u početak Islama muslimani nisu koristili mač šta se tiče za širenje poruka, a tada ovo što su bili ratovi, to su bili neki drugi razlog. Kao sam rekao, jedan razlog bio da muslimani su bili napadnuti i oni su samo branili sebe, i poslije toga su bili neki politički ratovi. Ali Islam nije nama uputio da treba da se koristimo mač, da se širimo Islam. Isto običajni Mesija Islam napisao taj jedna knjiga gdje je on rekao treba da naši ljudi oni žrtvovaju za Islam, i knjiga oporuka on rekao ovi pobožni ljudi treba da odstrani 10% svoje prihod za širenje Islama. I tako sada poslije 130 godina ovo poruka je već stigla preko 200 država, i svugdje mi pozivamo svijet prema Boga, pozivamo ljudi prema Islam. Ovo je
ovo religija pripada svaki čovjek u svijetu. I zato časni Kur'an rekao, o poslaniče, ti si poslan prema svih ljudima u svijetu. I svi ljudi, oni su dužni da slušaju ovo glas i onda razmisli o tome, i neki koji su imaju čista srce, oni prihvatiti. Neki ljudi, oni pitaju zašto Ahmadija džemat bila osnivana, i običani Mesija a.s. rekao u tome i kaže, sve mogući Allah je stvorio ovu zajednicu da bi ponovo uspostavio ono što je u svijetu nestalo i što u ovom vremenu ne može naći, a to je ispravno shvatanje Allah dželešanohu. Sada većina ljudi ne vjeruju u Boga. I on kaže, ovo je razlog. I pravednost, čistoća i poštenje u svijetu prevladavao oholost. Teolozi su uhvaćeni u mrežu oholosti, beskorisnosti vlastitog učenja. Oni koji sebe zavaraju da će se povući natrag iz ovog svijeta, nemaju briga u vlastitom popravljanju. Oni zovu drugi, ali ne popravi sebe. Oni su se pretvorili u riječi i vanjske forme i nemaju duhovne realnosti. Oni ne mogu ići natrag ka časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni ne daju nikakvu važnost unutrašnjim pročišćenju, niti neprirodne veštačke aktivnosti mogu očekivati njihova srca, niti kroz njih mogu spoznati pravo istinu i ispravno shvatiti. Došlo je doba u kome nema pravednosti, poštenje i čistoće. Put časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem to jeste put čistoće, odbačenje je. Sada svemogući Allah u ovom vremenu želi obnoviti vrijeme poslanstva, želi ponovo uspostaviti istu pravednost i poštenje. I zbog toga je svemogući Allah stvorio ovu zajednicu, želići da se kroz ovu zajednicu ponovo uspostavi izgubljeno razumijevanje u svijetu. Ovo što je sada nestao duh Islama, što su ljudi otišli dalje od Boga, i ovo je sada poruka i Božji plan da kroz ovo zajednica ljudi približivaju svoje gospodara. I šta se tiče ovo put, ima puno teškoće, ima puno problemi, i zato naši nekoliko stotine ljudi, oni su bili ubijani zato što oni su prihvatili imamovog doba. I zato on kaže na drugom mjestu, običani Mesija a.s. kaže, o moji prijatelji koji pripadate moju zajednici, da nama i vama Bog omogući da radimo takve stvari koje će njega zadovoljiti. Danas ste vi malobrojni i prema vama se postupa se prizirom. Na vama je jedno doba kušenje prema Božjem sunnetu posrenete. Bićete uznemarevani na svaki način i morat ćete slušati svaku vrstu govora. Svaki od oni koji će vam zadati nevolju svojim jezikom ili svojim rukom, činit će to misliće da je čini u službi Islama. Oni ubijaju naši ljudi, oni vrijeđaju naši ljudi, oni psuju naši ljudi, misliće da oni služe Islam.
Isto tako će vas neke kušenije zadesiti sa neba, tako da budete iskušavani na svaki način. Zato sada slušajte. Put do pobjede za vas nije u pravcu suhe logike koji može upotrebljati ili da vratite ruganijem na ruganje ili da vratite psovkom na psovku. Zato što ako prihvatite ovakve načine, vaša srca će postati tvrda i kod vas će biti samo riječi koju svemogući Bog mrzi i gleda na njih sa prezirom. Nemojte raditi tako da na sebe navučite dva prokletstva, jedno od ljudi i drugo Božje prokletstvo. To znači, običajni Mesija alejhi selam već rekao, kada bi počeli da širite ovo poruka, onda morate da prođete kroz teškoćama i problemima, ali rekao, nemojte vi ponašati onako kako vaš neprijatelji oni ponašaju. Mi, u stvarnost, mi nemamo neprijatelje. Šta se tiče, svakoga mi volimo. Ali oni koji smatraju neprijatelji nama ili oni psuju, onda on kaže da vi ne smije da tako to radite. I šta se tiče za budućnost ova zajednica, ili ovo je sada zajednica, kada mi kažemo, to znači budućnost za islam. On dalje kaže, uzvišeni Allah mi je bez prestanka objavljivao da će me obdariti velikom pobjedom i da će moju ljubav staviti u srca ljudska, da će moju zajednicu proširiti u cijelom svijetu. Vidite, prije 130 godina on boravio u selu i sada već njegov poruka stigao preko 200 država. I da će moje džemat učiniti moćnim od svih ostalih sekti i da će članovima mog džemata dati izvanredno znanje i shvatanje, tako da će moći kroz svjetlost istine i uz pomoć dokaza i znakova nadvladati sve. Svaka nacija će piti iz ove fontane. Sada mi ovdje u Njemačkoj gledamo nekoliko nacije koji su već prihvatili, neki ljudi od njih, oni su sada piju voda od ove fontane. Kaže, svaka nacija će piti iz ove fontane, a ovaj pokret će se širiti i napredovati tako da će konačno obuhvatiti čitav svijet. Na svom putu će imati mnogo prepreka i bit će suočeni sa mnogim iskušenjima, ali Allah dželešanohu će otkloniti sve prepreke sa njihovog puta i ispunit će svoje obećanje. I dalje kaže, obraćajući mi se, Allah dželešanohu mi je rekao, ja ću ti dati takve blagodati i blagostanje da će i kraljevi tražiti blagodat od tvoje odjeće. Iz Afrika, ovo je preskazanje već Allah ispunio. Neki kraljevi oni su tražili ovo blagodat od njegove odjeće. Zato svi vi koje čujete, zapamtite ove riječi i vjerujete u ovo preskazanje, jer to su Allahove riječi koje se jednog dana moraju ostvariti. I onda dalje on rekao, sve će vjere osim Islama nestati i sve će se oružja polomiti osim nebeskog oružja. U službi Islama ono se neće polomiti niti istupiti sve dok mračne sile ne polomi u komadići. Vrlo brzo će se
ostvariti potpuno jedinstvo Allahom, tako da će i oni neuki i neupućeni u bilo koju vjeru početi popravdati širom svijeta. Ovo je taj sada Božji plan da koja ne može da promijeni. I na kraju je on dalje rekao: o svi ljudi, slušajte, ovo je njegovo predskazanje onoga koji je stvorio nebesa i zemlju. On će raširiti ovaj pokret u sve zemlje i argumentima i činjenicama će ga učiniti dominantnim nad svima. Blizu su dani kada će biti samo jedna vjera koja će se sa čašću spomenuti. Allah dželešanu će blagosloviti ovaj pokret, a posebno ovu vjeru, i onemogućiti će svakoga onoga koji je pokušao uništiti. Ova nadmoć će trajati sve do sudnjih dana. Budite sigurni da je ovo drvo zasađeno Božjim rukom. Bog nikada neće dopustiti da propadnete. On neće biti zadovoljan ukoliko ga ne dovede do vrhunac. On će se pobrinuti da je ono dobro navodene i izgraditi će zaštitu, ogradu oko njega. Ovako će Bog blagosloviti moje sledbenike i pokazat će neobičan napredak. Možda ljudi misle da će se kršćanstvo na kraju proširiti svijetom, ili da će to možda biti budizam koja će prevagnuti, no ovo mišljenje je sigurno pogrešno. Zapamtite da će ništa ne događa na zemlji dok to ne bude odlučeno na nebu. I Bog neba je meni povjerio da će na kraju vjera Islam osvojiti srca. Ja sam došao samo da posijem sjeme, i sjeme je mojim rukom posijajeno. Ono će rasti i razvijati se i nikoga neće moći zaustaviti. To znači ovo poruka će se širiti u širom svijetu. Većina ljudi oni će prihvatiti, ali ne sa mačom, ne sa moćom, nego samo da bi širili islam. I zato mišljenje od ovih muslimani, ali mišljenje od nemuslimani koji misli da islam se širio sa mačom je potpuno pogrešno, zato što sada na ovo doba naša džamat, naša zajednica širi islam u širom svijetu bez moć, bez mač i sa Božje pomoć. Ta je poruka svugdje, ovi čiste srce, ovi pobožne duše, oni prihvati taj poruka, koji su već spremni, koji već traži taj put koji zadovolji njihova duša, i sa Božje pomoć doće taj dan kada ovo islam će nadvladati u svijetu, ali to ne može da bude za kratko vrijeme. Mi imamo primjer kod kršćanstva. Isus kada je dolazio Isa alejhi selam, i Biblija kaže on tokom svoj život on imao samo 12 sledbenika, ali poslije 3 stoljeće oni su dobili pobjeda. 3 stoljeće oni su prošli kroz teškoćama, oni su prošli kroz mučenjem, ali poslije kada oni su žrtvovali i na kraju onda Allah podario njih pobjeda. Isto mi vjerujemo, zato što običani Mesija alejhi selam došao na isti način kako Isa alejhi selam došao,
i neće prođe treća stoljeća od njegov dolazak, inšallah većina ljudi oni će prihvatiti islam, ali kao sam više puta ovo govorio, ovo islam treba da se širi sa ljubav i islam treba da se širi sa argumenat i nema mržnja, ne smijemo da širimo mržnja, jedan musliman ne smije da mrzi bilo koga zato što ostali ljudi su Božje stvoreni i mi treba da njih volimo, mi treba da molimo za njih da Allah uputi i neka Allah bude zadovoljan sa nama i neka Allah nama ovo tako uputi i dadne mogućnost da mi širimo islam prema drugi svijet i neka Allah uputi ove srce, ove duše koje su spremni i sa toliko za danas, onda inšallah pričat ćemo nešto drugo za sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.